agarsiisa. Kuno maal raachuun keenya waa malee guyyaa lama live irraan banneedha ni ummanni qabsoo irra jira jedha. Har'a mangisti raachuu dafii live galina jedha. Mangisti ani jaaladheen galee miti har'an mangistiitu dirqaman. Yaa kanatu ta'aa jira Oromiyaa keessatti. Oromiyaa keessatti asii ginciitii darbe gincii dabalate ummanni raachuun guyyaa lamaaf waa malee laayiviin galleedhe karaa cufaadha jira. Kanatu ta'aa jira baay'isoo gilsi walitti himnataana. Kanatu ta'aa jira. Sirriitti raawwatame akka nama tokko faana beeku qabdu Oromoo siyaasaa kan kee deeggarteetii miti as biratti wanni beeku qabdan OPDO. Oromoon siyaasaa kan kee Taakkala Uumaa deeggarteetii miti. Jaalatteetii miti. Waan Oromoo ilma Oromoo taateef nafxanyaan akkas godhutti Oromoon gadite si waliin dhaabbatte. TikTok kanarratti keenya maaliif jennee lolaa jirra? Maaliif lollee nuti diinaaf siin kan nu jenneeti? Arra garuu biyyatti deebite waan ati hojjetu situ beeka. Ummanni kun akka si jaalatu, ummanni kun yoo hojii nagaa hojjeteef akka matarra godhee siin deemu asumaan beekuu danda'uu qabdan. Garaa keessaniif hin jiraatina, saba keessaniif jiraadha. Garaan faayidaa hin qabu. Waan sabaatu faayidaa qaba. Waan nagaatu maqaa si haamsisa. Namni badaa dalagees seenaan ni yaadatti, nama waan nagaa dalagees seenaan ni yaadatti jechuudha. Saniifuu hundi keessanuu takka ni salphattan. Takka jechuudha. Kuni akka Oromootti isiniin jala akka Oromootti salphina guddaa akka nafxanyatti immoo salphinaa miti. Sababni isaan dhiira akka dhalaa godhatanii isin jala deddeeman akka waan kadhataa fakkaatan. Lammaan ni masalalu sana Amaariffaan ittiin deebi'aaf kan isaan ittiin deebi'aaf ka Oromoo immoo isiniifin malikki kan isaan isin galee miti warroota bilisiginnaa achi jalatti garaadhaaf sababa bixaa jirtan isinittiin deebisa. Fakkeenyaaf rakkoolee baalee keessatti beelti jirtu ukkaamsanii akka namni hin beelofne gootan jechuudha. ምነው ድምጽ ተዘጋ? የት ነበርክ እስከ ዛሬ? ስራ የለህም? ዝም በል። አቤት አሁን ይሄም ትግል ነው። ትግል እንደዚህ ሆነ እንዴ? እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ሁለት ውሾች ታከለ ኡማን ተከትሎ ሲንጫጩ ሲጮው እያየን ነው። ባይዘው ታከለ ኡማ በጣም ትልቅ ሰው ነህ። ምክንያቱም ውሻ ብነክስ መልሰ እንደማትነክሰው በተግባር አሳይተሃል። ክበርልን፣ ኑርልን። ሲቀጥል ደግሞ ከመንጫጫታችሁ በፊት እየታገልን ከማለታችሁ በፊት የምትጠይቁትን ሰው እወቁ፣ የምትጫጩበትን ሰው እወቁ። ምክንያቱም ታከለ ኡማ ከንቲባ ነበር። ከዛ ደግሞ የማዕድንና የመስኖ ምናምን ሚኒስቴር ነው። የሀገር ጦር መሪ ምንም ወይም ኢታማዦር የአየር ኃይል ምናምን አይደለም። ከብቶች ስትንጫጩ ደግሞ ሰው እየለያችሁ እያወቃችሁ ሰውየው ማን እንደሆነ እንኳን ሳታውቁ አትጮሁ። ምድራ ከብቱ ጀብዱ ትልቅ ነገር ነው የሰራችሁት። በቃ ታከለ ኡማን አዋረዳችሁት እኮ የመጨረሻ። በእናንተ ቤት አልቀረባችሁም። ከሚገርማችሁ ነገር በተቃራኒ ታከለ ኡማን እናንተን አዋረዳችሁ። ከሚገርማችሁ ነገር ያለ አንድ ሴኩሪቲ ያለ አንድ ነገር ጓደኛውን ሁሉ አብሮ የሚቀመጥ ሰዎችን ትቶ ወደ ውጪ ብቻውን ፓርክ ውስጥ ወጣላችሁ። ምን አባት አመጣለህ? ምን ታመጣለህ እያለ ነው። በቃ ምንም አታመጣም። you do nothing። አየህ፣ ለዚህ እኮ ነው ኦሮሞ አንበሳ ነው፣ ኦሮሞ ጀግና ነው ስል እኮ አትሰሙኝማ እንዴ? ብቻውን እየሄደ በቃ ዘና ብሎ ደግሞ አሜሪካ ነው በቃ ሰው አልነካ ምናምን ልትለኝ ነው። ፈሳም ምንም አታረገውም። የሆነ አለ አይደል አንበሳ ላይክ ውሻ ሲጮህ አንበሳ መልስ ምን ይመልሳል? ምንም። እየናቃቸው ምን ታመጣለህ? ስራ የላቸውም እንዴ? ምን አይነት ሰዎች ነው እዚህ የሞሉት ምናምን እያላቸው እኮ ነው የሚሄደው። በቃ እንደዚህ ዘና እያለ ምናምን እየተቀራራ እናት ያድቡት። ታከለ ኡማ አድንቄዋለሁ የመጨረሻ ዛሬ ይሄ ነው በቃ የኦሮሞ ልጅ ፋ ማን የተን ደባላላ ዞሪ ስተፍርላ
أكوان نما قرآن قرأت ساجرو وهم يتيمي قرأت سري سينا وانا بيجر نجاين بابا واجر نجاين نو جدي دبالا هذه دبال قبضو سينا يم Daga iwan dia tu asli dan dabba no jadin. Dabba gari nana. Sena bar dabba lala ni bar. Dabba nana bar. Lolin. Lalu? تكاي هذا بقول. Adin kolfata. يعني نقول هذا تكاي. Yana. Bismillah. يا هذا نقول. Alhamdulillah. Khairik. Alhamdulillah. Sena dia bakal aku jadi kisi bola ganti. نو يعني. La. Akanat. إيه يعني. يلا. يلا ما بالنسبة